Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ladau MBC ujob tang da kapapun kam da kapisa ke jing I jumpi. Fi iya jing debat kata ka pertama teng kibru ki kren haj pang pisaru. Tambah ka jing job da ka por pisa long ngani thu pi ba ki jing khul ese kiduna. Ngani thu pi ba jing long MC jang aku MC kemangal omene banga job da ka jing ji jong pai ba mo. Habang yo kenu skimru ngaparo ngai hakano kenu snong bang ice cream ngai bi bantri da local committee. Bang ngam chim ke kontrak sanga lingam don unong personal kontraktor tangan thu isha. Lagi pai bagi kuat kita bahagita ki konsumsi jangan kita bahagita bagi dokter san ki habagi ice cream hakano kenu snong I bi bantri da local committee. Ya kata ga jitri bahag jitri snu jong ki ka chong local committee ngai bi ka powar hantan ki bantri. U Dr. San Ki Shangpung ubadai UMDC bementa kabatau la kadong constituency ulaong haba kipat ba kila jiat u da kajing it klam da penan kam da pisa haba ulawan ra hi kam penroi u IT hakinong kit kam shnong bakin pentrei ulaong biang balada kipat ba ki jiat u nong mi khmat da ba shimpisa hagapor election lada ujob u hab bantrei hi ka kam lada wan ki kam penroi namar u hab ban khali ka jinglot u Dr. San Ki Shangpung ubadai u chairman ke Giant Hills Autonomous District Council ubadai u samla ubala pendap ya ke jingpule ya ke kerdan Doctor of Philosophy na school ba North Eastern Hill University Shillong uban saya khon biang ya ke election MDC na kani hi ke constituency kum ukertong na ke NPP kabatau la kadong constituency ha ke election MDC ke yok khandiat ki shnong no MLA ke Khliariat constituency bat khandiat na ke MLA Sutanga Saipung constituency ka bahab ha East Giant Hills District. Bantip kampanya ya kejinyat inti jung Dr. San Ki Shangpung ha ni ki Henry Snam baula long kumu MDC bat ya kathong ba unle lada usha jiet biang unong san hima ulayo bane kenduk markhmat ha ka jakat rekam jong u Dr. San Ki kumu kertong na kaseng NPP unhap bane khun persha ya kertong ka VPP uba Levinson Susyang bat uba JR Pertu na kaseng UDP bat uwe ukertong Shimet. Kuda sibun Dr. San Ki Shangpung. Saya sempat ni layo banyak kena berpi mentah. Ti ngikut banyak kena berpi mentah nama marba election MDC ke ajan. Man file mission rock ajan but berpilih biang cepat bat entah kena election MDC syaka jaga hills atau masuk konsel. Tinggi sekuman banyak kena biang berpi mentah. Ti batai lem ni kendiat kumno kerja pengkait berpi mentah. Nam tak kena election MDC nak konstitusi berpi. Kubri sibun ba ye ka por ka kodok jong pi pat kum juru ya pi kum unong sai hima wa pi la pen lut ye ka por ka kodor ka jong pi naga menta bani kenduk biang bat nga ha kan ni ka por para shua bangan jubab ye ka tu ka jingkeli ka jong pi te ngashim ye kan ni galat ha ka ban ai khuble isnam thamai basuk bat bakmen ya baro kinong snong ha ka jela ka bi ka jongi bat kerpang e ya ki pai ba no snong ki badona po jong ar khandai bataw la ka dong constituency ke bangal mikmat ku MDC ha ke ni por ke ladam te ke ngadei I Dr. San Ki Shangpung u candidate jong ke party NPP ha ke ni election MDC azar pesan pada oi ke pilih bagajinya inti dan ke jing bengkrek ke jonga jika ni ke election MDC azar pesan kali cekmat pada oi ngal persang bani kendu ya ki nong snong bat ki pai ba ki bedona po jong constituency ke jonga bat nang ni cekmat ngan ngai tri stom susu kenang ban poi cekatong jong jinjap Ingin pai bin biang ya ke jilong MDC berpi. Hakini ki Henry Snam. Mo berpilong MDC. Kai ka kam ka bapi pilala banle nam ta ki pelba. Ta hot kita kum MDC mo hajin shasan snam tambah hakini ka tem ko jong ngi Henry Snam namar ba ka sarkar kala extend sa snam na kidaw ki ba bun te kum MDC hi hai bor ibarit kum MDC ngal persang banle ibubun ki kam naduk ki footpath ki surok ki medan football ki umdi ki office ki community hall bar bubun ki benta parwa ngam la ban len ki komun kman ngal persang banle kat bala ndegam ta nengkong banunra ye ka chong san hapo jang kononsi parwa ngam la ban len bahagian ki por belep saden bagadon ka jing kendrum kendram hapo ka konsi janga ha ka jin yedei na ka wisnong terus sekuen ban ong hang ne ba hapo kini san le Hinrusnam kala don ka jin yesu thu jimun hapding jong kini ki pai ba no snong ki bron hapo ka konsi ka jonga Pipilo kumu charman joka district council Jengja Hill Autonomous District Council te ngai
lakum bakat do banai kayo du tulop but kum no phile mata kum chairman jurul council ta haji de bat ka tulap dah kena por ngaku ban pensyai sagi pai ba no senong bidon ha kejela ga i ke jongi bat kham tam hapo jong gani gari lum jeng ke jongi bat oi mentang mla ban len babang ye chum chaneng ki pai ba ki kren ba gani sarkar kam la ban ai tulap dan ban sudap i ke tulap jong kenang tre teringan itu hok ep kumu nomi kman dan kumu chairman mo hapo ke senam hapo gani hinru senam ngale i ba hapo ke jilam jong ba thombor siwat kumu siam rengkat ba tim ke jong i kum ke isi kil trish tom bir ban mansim kim ju thia sngi kim chong thai kil persang kat bala ban jele nam tabani krem sarkar ban pelat ke share jong council kena ban sudap ke tulop jong kenang sarkar tengah suka ban ong ba dang menin ngilo i ba kedon ke positive reply na government bakin pelat kum ba san phuklur dan ni henru phuklur nam taban stu ke tulop tengah ni tu hok ip ba hak por bang isdang man long ku mdc ru ke tulop jong ki nong tree ladang bakla kadang sah du nyu banai talada pi khen ye ka jindu tulap ke jongi menta kelang kedang long khat we le khan arbanai ten re lada pi khen lada pi pe ikor kom ka collection jongi ke bengyok ko council asnem kum ke lockdown kum ngitip lang barok mo ke jinjia ke jingwan jong covid 19 hak do po asnem lockdown hak tu asnem ngi kum council ngim yok kenu ka collection ni ke share namar ba kedang lockdown triwal kata sukunan ong ba menta rusnem ngalamat ong ba kum ke isi hi ngila penjuk alut ikut tulop jong kedong tre hoi dang sak skendiat namar ba keting nyu benai le pra benai kepada ngila mas siu jong ki barim te mentang ngila siu bat ngakermen scam bah kini ke po istiu atiu ke isi hapo ke jilam jong ba thambor siwan kala ban pendap ya ka ji siu ikut tulop bangsa ni kawai ke political party ke banang shui thamai ka voice of the people party jika lek ban tenru ru ahmad jong cm bandawa bersutulop timenta ke pajba ke sangki ke je pensyai je pi pajba dada pi job yang ke thong ke pi plan ban sudap tulop yakin tre hoi ya kata ngamla ban len mo ke political party ke kebong mo ke vpp ke parti bang thamai ngamla ban len ke par kenu parti du ke don le ke jong polisi ke don le ke jong ke rim ngam kwa ban ken tho ngam ken no hoi ki pai ba menta don ke bero ke VVP don ke ru ke bero ke UDP ke NPP bat kat ku muji seo jongki teringai ku nom khmat ngam ko aban kren helor ke VVP ta ha kata har ji dei bat kata jong kli jong phi na kliang jongi mo kum ke nom khmat menta ke ke por bangin lik phai biang so pai ba bangin ai ke jubab ke jongi kat ku muji tri jongi kum ke nom khmat tan ri ha ji dei bat kata ke tulom ngan ong pitang ke we bangi kum nom khmat ku meldap jubab lepa bangim ju thi asngi ngidang ye kren si kren baga sarkar ban pelek itu lam banga kerman scam ni ba hakan ke tem ban wan ngadon ke kerman ke scam ngam arte niru bangi kum ki nongelam jong ke dis council ngin la ban sudap ke tulop jong gedung tre banga kerman scam ru baga sarkar hi kan pelak lut ye ke ke bangi di banjo kum council tapi hoi ke sha hagi de bat ke jimi jong ke parti bethamai ke pi ong ke VVP mah ta kidon le ke jong ke rim ban pesngu cepai ba ngam kwa berken thok le ngam kwa mengkren helor gele benta ringi kum ki nomi khmat ni kum ki candidate ki banile ne ke parti NPP ni don le ke jong ke rim ban pesngu upai ba ulsaki kita ikam hoi ngam laban len don ke ong ba ka parti NPP ka long kon kum tai ringani tu EP ba kham tam ka regentia i jongi ki pai ba hi ki bu i ka parti haden nang kong ki pe i ubru kumnu uyalam kumnu ulong ba ka lu kom u trikam trikam nagam ta ban ra ikro ga par ban ra ka chong sulang san hapo jong kon sihi brok we ni kadon am ka jikta ya ka NPP nomor ba ka voice of people party ka simro to por ba dalam ba ka jik tenru jongka ba ka sami ka pisa hati ki por ba ni ba sudap tulop kadon ka ek ban ong pi mata fi ba haji de bat ka jin tenru jong VP ye ka tulop ma teng haji sang ko ban kan thok tang ba teng pat ke VP haden bakila jo intip ba ka sarkar kan supply tulop kimi chakman ngamla ban len bangi kum kinong tre le kum kinong lam jong gadis council hi ngai tu ip ba kidon hadu ru len pheu nyu phu tel kitabel hab ya ki file nem taban pindap le ban pelat ke share ka jongi ke VVP kan wan chisni asni swa ban jo ka tulop te teng kishim ni ke kredit teringan ong ip hang ni ba upai ba us besar tengah ong tang kan ga we hi ngaku mu sarman mo ba pe ka council hi ba yika jinjo ke jindu tulop ke jongi ngai ro pe yau si am jongi rekat ba tim ke jong u tingi nomor ba hakini kisngi i por ba job ya ke MDC pi job na ke UDP right timenta pin
pinlet ya kun no nakasang NPP. Cuma tak kena balai piru no syak NPP but hatoi kipa ki pedang ya NPP syak konstitusi. Ta hajing de bat ke jingrung janga naga parti UDP syak NPP mah. Kadau kam de bangadan dau bat u MLA lari bat ka parti ngai ka parti UDP to poru. Hari ke jimi janga naga parti UDP kemengal ong mah kat ku ngopor ke jangka. Bat ha ju oporu ka jing de kam lani nga pek i kam joi bat alang ha por ba ilong kum MLA chpus nam. Il lep has palat kam tam ji ka dong ka than dari konstitusi ka bangkman. Tanrei ngani thu phiang ni badin mengalarung syak NPP haga sengi bengarung syak parti NPP hang te selong. Kathong lengi jing kren janga bat isar konrad sangma belong chief staff belum jongi isar presiden tensong belong deputy chief staff jongi rengkat ba kini ki nongalam jong state mo kathong janga ngan dawat lai teli ki benta kham tam itai thain bodar budan te konstitusi janga nadu na huroi hinggaria bor khat kotor teter tu mo katu lah ndru pho nyu pho teli snam dan sudok na isu te jing dawa janga ko nongalam to por long ba ngadon lai teli ki benta bandawa keban kong kalong ka surak beri bulum jong ka imlang salang bat kerja okot kebaar ketika light mar ki bru stay hadu menta kadang thang be ke solar bat kebalai ketika tawar phone mag tawar phone stay ting ting ya penengkam daki nu mangla tegap sup kemen ban ong mana itu ong ni kalong ba hadu menta ngalabat ong ba 95% ki sulak la polut konstitusi ke janga bat ka electricity ru menta ndar proses dang pudana po jong ka survey bat tawar phone ru ngil yo hang te po hinggaria dengan sukumen ong hang ni baki te bru sebodar stay ki ngalabat ong baki no mensim jika parti NDP nomor wadi kini ke sarkar hi po kejinglam jong isar kodrat sangma ngilio pan plai surak nadu sunapur hadu perang nak perang but pas sukumen ong ba hadin ngilio ya kong santa meri selaku MLA jongi ngio i ba ilong i patris domisa lip nio surak menta ba kasini tre gerang ya isya menta nadu nak perang hadu barkat bat barkat hadu la maru kumba sipu belum tare e kedang ndar proses ban treno tekata kalong gaji ku kebangakam kumunong ngalam hi kejimi ke jangan parti UDP cek parti NPP Kumbakat no teli kisnong ki bahap sya create konstitusi MLA but kano teli kisnong ki bahap ka sutengah saipung konstitusi dia kendul MBC jopi kan ki konstitusi ki bahap apo jangga 6 konstitusi ki don hadu arpo teli but konstitusi ki bahap apo jangga 5 setengah saipung konstitusi ki don kendai teli kisnong right ka vote pat malumala Henry Jaduna ka apo jangga 6 sampai clear konstitusi bat lajar tam ki haba po jang 5 setengah saipung konstitusi te ka we ka basham si eng kumunong mi khamat kalong ba ka jimbon palat jang snong te kham chim sistem ban le chen le yegnu kni kam penroi hapo jang konstitusi ka jonga ten marba hak por job ne DP por ba bakal mencela ulong MLA minister ti mata phirong skan BP ru bakal men ru job ku kertong ba pikersan ban alang ru iram te trai pidang la ban kun kan fi lah jide bat kata benta ke konstitusi jangan ngalaman ong bangalong nu kumat bodon bok tamwa kiwe konstitusi hapo jong wewe meli kidon san rimut ke MDC teringas ko bani tuang ni banga hapo jing hapo ke konstitusi MDC jangan kidon argut ke meli ka we la 6 klariat ka we pat 5 setengah saipung konstitusi te ye ka jide bat kata benta ngamla ban len mo ibak kermen sela ijob naga UDP dan la 6 clear konstitusi bat ikong senta meri jok na parti NDP nang tena 5 setengah saipung konstitusi to ngaku munang ngalami namar baki jok ar parti nang rion hapo konstitusi janga siliang na brambe katang amla banlen tang ba ngaka jigar khudon bi siliang tane kajingram jang ba nalang ni jok ba kerman ba kin jok ikong senta nang te pat long kalong kajingar khui nang ta janga timata ka ji kun jupi kalong bai kalong ki parti o ki kertong ki banyak kun konstitusi jupi kumba kalong mentah hadu menne ka sungi ki kandidat ki banile persa kalong hadu sawut tang iba general pertu ibade MDC barimo kasan sunam ganti ini le naga parti UDP nang don saka parti VPP iba Levinson Suciang naga parti VPP bat iba Marshal Biam iba jule tengi men last temo kenu arca kendai ile naga independen terangkat bangai naga parti NDP ko jing le hi kalong begang bola bodong barok kirang don be ha ko thong jong jam trei upai ba hi upastat yano ginjet ka chong karai pe ba ngaku memdisi hi ngal persang banle kat bak lesa lag bor ki san snam drus nam trei ke ga bangat kuwa hang ni kalong ba do pai ba hi ubit ni u ngamla ban ong bangala ban le 100% magata ngamla ban le ni sya ngamla ban le 100% ringan persang ngamla persang kat bala kabor lepai ba ai udang ibit inga ban long kumunong lam jangki
tengah dap de jikeman re la pai ba hi long hak bukut mah ulang bostan te ke ga pai ba unrai tangin hap diang ye ke sha Ni hakini kisni hak kelarang payah ke election MP. Kali NPP but UDP badan hak sarkar. Ni kim poin sa katong. Hani ka voice of the people party wala hidam sawat ki MLA ke sholi persa ki pajba ni ki khan bhawa rajan tiaro mo. Pherai kai ka jings ka jopis pajba la kina krishan ni ka VP na kin krishan kum na pajba mata. of ka election MDC MP but MLA ke PR bak la bak na ka election ci ko pat UMP una ban chong Delhi ki pai ba kim la ban kendu kham tam na kanong kendong mo kim la ban kendu mar khamat par MP step lebat met tan rei ngam la ban len hin sha ba gon si ka bang mi khamat ru ka VP ka klan ha ka ga election MP ngam la ban len hin sha tang ba ka ga election MDC pat mar ki pai ba igi MDC ki dan kam ban kendu man la ka por mo step lebat met rei ki dan kam ban pe yu bro te nak ta ka daw ha MP ke PR lambe ka VP ka tam no mar ba Kibru ki don laga jong kanong riman pensiong hak MP hak MLA bar MDC tangga tai kadang labat ong teri hak ni MDC election hi pai ba kuma ong du menne ki pe yo bru om di ka party kata ga de ji sha Gila la ka katkum ka norim ka VP ki long ba ngidon kaman per kampisa. Teka ke jing pi la don kam na per kampisa ne ka election ta nomor ka VP ki ong kapten kampisa lapi pat pi per kampisa ne. Ya kata aku mengalap kena kena interview beladap mah haji bisa ngan si hoi pi chikwi gon si ngam tip mah teri kat ka kon si ka jong ngam mah ngan si hoi pi bangala artem ngal dap elem si bat kani gede sen ga balai bangani khon ni kani elem si ngam julu pisar hoi ngam laban len malu malang mah Baru penyang ko bai penyang malu malang ngam laban len isa ngap em pelut nang bai ba subuh mentul subuh la pi ki perlop perjo ki wan sini sama pihak bai sha na bai jimba memiki tamangiru kun khamat habagi bai ba ki wan te ngidon ngide ban rap te ban kren pangga bisa ngai ba konsi janga hi batal godong kamde ke konsi ke bebek ki pisa ki pe je ubru ya ngaru wal dengali makana ke parti ni piru ki pai ba hadu menta stang sibna runa kin songa supoi ki pai ba ki mujupan ya ke pisa le ki muong ba kin kami ke pisa nomor pile da parti ni pi tadi mangaru ngani thuwa pi ha konsi ke jongi hi ngatrai bo ki kandidat samut ngini lebe hak ta kasur Kampisa. klem bisa namal borok ngiwan nak lo jing lo sang baduk kata ga de je sang ti hobai fi Tenang. Te bentangi ko ben keren bat nomor ba hadu menta war ka election MP pajba ki kan thok ba ya ka seng NPP kam tam lei ong ba ka ka seng na ko ki bener. Pi ha ko sujung pi pat ki pediang kum no ki ong ya ka seng NPP. nga haji de bat kata ka bentama ngam la ban len charum chaning chiki hat don ki pai ba ki bakno ki parti NPP don ki berubah yero iga VVP don ki yero ki NPP ngam la ban len ji sha tang ba kon si jong apat ku mangal ong ma kajin hapok ka jilam jong sa konrad sang mama kum ga NDE government ma hapok ka jilam jong ga NPP nga i bakal ra sha ji ku am tang hapok ka region tiai re hapok ka jilah berkowe ngan thu api tang ba kon si jong apat ngan ong api ba kajin don jong ga parti NPP hak sokar kelong sha ka ji ku kon si kham tam gi thai ki thai border namar ku mga omne bag surok lala bikin mau cis 40 krul nasna pur hadu perang 40 krul dalam baklan hadu perang hadu berkat bantar 10 krul dan sangsuan hadu na berkat hadu halama kabumut ba porok la yo ulut iksurang ka ba arang ta kel tristiru minta anda proses kembal omne ba itu war phone da set up tay ki pai ba station border kam tam ki yero kambha ika NPP ban negeri pat political party Nomor ba pi ong ba nomor pi ong ba pi di doktor. Sebentar kan dia long doktor basa cisin ko ben ki ba ki tip biang. Walang ya keren men khamen syo. Pi batai kan dia ni kam doktor pi yo doktor kum no pi yo ke keren doktor. Afi ngani tu spang ga jing pule mah how arja kat ar ngala pendep ya master degree ha subject chemistry mah na North Eastern University hi how arja kat lepat ke don ketuk khandai snong association hak to por mentak la don chpu snong namal ha gari chpu snong ngal tu suap ng posamta ngasuk men ong ba hapok ketem go jong aku amdisi ngalak mat pemi art lagi snong ke betmai kata ga de ga tuition training lum bat ka art pat ka dam lakang kata ga de snong ki banga permi hapok jong dia dam de menta nak tu tan jongi khandai snong menchua menta lo chpu snong hak do por kila Ukraine ba legit inga bang long kum kertong house na masakat saw te ko mujib kan mau biang hak do por nga snubok bat ngarem da pra penyu tli bok pra penyu tli gebot panglaban ong ba kalong jing hupat ya kasi imjong asimen ma hade mangal rem election MDC do por nga join no bat ya PhD hak subject chemistry na ni hu do ar khat lai hadu ar khat ru te kata ga dei kaji pendep jonga ya PhD na Ni hu chemistry ni hu
Kaya jing per ubreu unom ikmat ubala kamdon ka kerdan. Ber kaya jing per unom ikmat ubon kamdang lang pisa. Ka jing per kalong kane. Lapi long shaw no ikmat ubala biang ka kerdan ka puli peti. Lada ka hakana gunu menta fidan ru pinut ban shim di kapanta kumunom ikmat. Lada fi day ban shim lada ke MLA mo de minister de nunu bentar kalong ka jing per kadon pe. Te nga iba ka bataw ka dong konsi nga ni ka pi ba ka kede konsi ka pastat nang pasatan marbalay kam juse ka khmat ki baduna ka puli peti ku bolong mentaru ki kan dik long office sudah ngamla ban regisha ki bala biang kedan sudah dari pek ye ar batu di fisheries officer bom suama la ilang ba di fisheries officer di Malaysian sosial ru ide engineer puli budi ba marsal bi amru de ve ne kan lam sim halang ki ba khmat ba paw ba te mo kata ka de jisang ba men te long ka ji per kalong kani namar ba kam tam hakon si gejongi gidan kam ban yo dan khmat ke pastat namar balai kidon ki bol ki ibru namar ban penar kidon ki war kidon ki garu kidon namar hapo kon si janga ladang bukla aspa tam kidon ki garu ki basyo senang po si janga tadapi phimlong nom khmat uba nang bastan ke bani kren bat ki tangala ong ba menta ngadang duna ngadang kam ban nang se kren garu namar bat lei ban ya communicate bat kita ki bru perlok garu kemudian hati kon si janga bakwa menta ngadang kren ki ting da bangla ting da asamis ting da kten war long wal da nang baham kren bangla ru tamba mansi habia kersum lang bat ki tang mane so thu ma mun mula ta gade jisa tengidan kam ni khmat ke ba nangal start am taban tang council mara council lebih keren dak penar ulang ni tang ba kajing long mi khmat pan kam kut tang council ma habil saj ba habil tur si bol ke benta ting hab kendu igi bru penabar kata galong ji sa Tika eka jing per pat ladau bro unom ikmat upon kam tang bisa. Eka jing idupi. Ladau MBC ujob tang da ka pun kam da kapisa. Eka jing idupi. Fi iya jing debat kata ka benta ma ting ki bru ki kren haj pang pisaru. Tamba ka jing job da ka por pisa long ngani thu pi ba ki jing khul ese kiduna. Ngani thu pi ba jing long MC jang aku MC ku mangal omene banga job da ka jing ji jong pai ba ma. Habang yo kanu skimru ngaparo ngai hakanu snong bang ice cream ngai bi bantri de local committee bang ngam chim ke kontrak sanga lingam don unong tak personal kontraktor ketanga tho isa talagi pa bagi ko akti bahagita ki konsusi jong akti bahagita bo doktor san ki habagi ice cream hakanu snong i ai bi bantri da local committee ye kata ga jitri bahag jitri snu jong ki ke chong local committee ngai bi ka powar hantan ki bantri tal dapat mentas bu lada ki nom khmat jong ki job de pisah ngan tho IP lang kinabu kontraktor namar nang no kin recovery to ga bagai pelut teringapat ngan tho api bengal ile de job de ji tengaru iga mga don ngai ti cepai ba tas ko wen ko ban tu api benga komunun khmat ma hapo isan sinam sant ligi school ndru pho jar si banai naga tulap ko jonga ngasu yarap su tulap ya sant ligi school hapo konsi ka jonga kata gelong ki no ki konsi jonga kitip ha ya kata ndru pho jar si banai ya naga pela jonga ban ai tulap ya ki Sandaligi school. Nam taki Sandaligi school kan. Sandaligi school hai. Tapi pisai tan terpejar pi pesan ne ketulop jong pikat no apa cui tu niat no pi pisai na ketulop jong pi. Kata la melong kelong privacy mah. Tambah long ai long at least long 40 to 5% ke salary jong saka saki pai ba. Kumang la orang ba mencua 50% ai pai ba. Tang kata bat ye berengkam pai ba ru bosen nasib ngapla ban pai ba. Pi 100% na 10% na ketulop 10% pi aku tangi ketulap Sandaligi school ngai tu pi la kelap puas lagi 10% 10% tu pi tambah itu pak gementai ke bongkok pada tuang ni mo ke jirak supaya pak long la long bai la long 80 to 90% kalong nak tulop jangan ngak contribute kan sakiduk kesuk kirang li juki ta ke kandiat nomor ba pilong Sherman joka GHDC ke bill ka ba ka diskonsir ka la ben urlong ta ka jai benreu benar si lang hakani ka sans nam mo lang kumu Sherman hi long ngadai ban penjaj ke meeting ke house mah ya kita ke bill pat long ke chong haji start chong AC mah hagani sans nam kita ni kat tu kan itu lagi bill berang pending ru bagi apa so dia kata long pai ba jong kredit tak tip ha dia kata benta setenat ita ka marba pilong Sherman pimla kan keren pihak penjaj hana penjaj ga de pidan em kipor ba pikok ban keren ro don em kipor ba kum DC ba kiyatai pangajing e jong jaj benreu don em kipor ba kum Sherman pikok ban keren de pimla ban keren kibon ma gi benta fi
lang aku musliman nenteng ngai sai ong ru hagi IM lan hagi no ki mo ki para MC lang pidaman kering kata pidaman le kata kan ni kata kali kerja aja mu jang aku cerman riban keren pan na jong gamit mo aku cerman ni kata da long long kam kebomlak ban long hi dek bang adi man le aku cerman long ke jingrak jong ke isi teng teng ki bru kenok ki ong ba ke council ke pelong session tang samit 10 minit teringan itu piang ne ba nadu bang asim ti kum cerman ke council kam ju pelong session tang si san lan 10 minit kata ka di sha tak jing debat kita ke jiman ra kita ke bil per kam chong cerman ke chong na ke isi lan ni na ka opposition fans kata ka di sha ha dis council jong pi kam tan shu em ki 5% nan dan 5% kim tan shu em 5% ki don don aku pun guna arngut don paru saungut ting long kam long stable fi long kasas nem don baru parti nang tu ki chong opposition ting opposition ki rung pat chang ruling room tagalang kata long don ting bagi bun ting duna kata ka sha Kadai. Tapi don em ke timta ka kapor kelak bam ha kelak ya bah kumba kato kan minit tingi penkut no ya kene ke jingkran te sua bang penkut ke ikan tin kaduk jong pi syek pai ba jong ka batau la ka dong kursi ta sua bang penkut ya kene ka jingkran bat thima dan kalian jong hi kum candidate nega parti National People's Party hakane election MDC arjar pusan te ngakok ban wan ra ikani ka khubor kham tam ji pai ba no snong nadu kilong kemi kilong pa kinang lambalang kinang nom snong ki kun samla ki bedon ka hok ban thep ka vote jong pi ngakok ban ai pi kani khubor wal dang padiok ban kendu mar khmat ar phiru sungub ha jaisa ngan so ban kendu mar khmat bat pi par hoit kum bru le kum no khmat jong pi ngadon cibun ki bakla ki na hang tong ne teringan ong pi kani nga kerpat pi kum sim jong jisau red kum sim jong ka jisau ik bapin menum dei ban thiu ta jina jong kum bru hoi kum bru ki don cibun juna tega kerpat pi pi baban alat biang ha ganti ngam ong bangarang don kam saten hoi kam saten girang don ngam lak ban len mo tang baga sarkar kelep ai sansnem teringa ngapat nga ong hang ne ba ngisuk men yo hadun rusnem tega beso si ban ong ba nadusnem azar phuwe ke 15 finance commission kam pat pelai pisa kabak hok kebede bengin yo community council belum giskim penroy ken konsi ke janga tengah kerpat pi kum gi perlok len kum ginong gersan len kum ginong sasnong ki dona po janga ar pandai bataul gedong konsi sngebha ailat biang ngah kene gentiru kena menganang trei khambal su ndegam ta jong pi patang kowe gi jikular akon IP kalong ba ngam lak ngam don kanu jikular tang kowe bang ko ban ong ba ngan sikri pi di gi dagi sngoret klam gi nyu silang kman bat ta gi tiplu tiplay batak jing khoi ke jing supa to haswa bangan pengkut ye kene ka jikre jong pi tengah ko ban ai ka message saki pai ba no snong nadu kilong kemi kilong pa ki khun samla chinrang ba kan thei ki bidon la ka jong hok ban jit economic mat ha kene snam arja arpsan saka janda hills autonomous district council tengah hi economic mat le kum nong hilam jong pi ha kene snam ngasngot ang khule sibun ye ba phila ailat inga bangan long kum nong lam jong pi ha kene snam terlipat sejsen hakane ganti nga wan biang sapi kung pai ba par hoi ngam la ban len hang sang di ban kren nek benar taba kidan pat ki perlok ki bempat ngotu ye kite benar kam tam sti sang bodar bang don ru light lagi snong bang rung thmai cha ka konsi ka bangal chakri te kumu bruhi len kumu nomi kman ngadon sibun sibakla juna hang hang tai tari ngagar pat pi pisum ha banom thiu tai sibakla juna jong kum bru re tunang ai bor nang ai buj kena mengalap baik kita jim kala jonga te wat lang 4 la ban keduk markmat pi we piru dengan persangkat bala laga bor nam taban wani keduk pat pi tengah kerpat ri pi bis ngam ha ban ailat biang ngah hakane ganti hoit ngam la ban len ban ngam la ban ngam ban ngam ong ba dang bangan sa ating ke sarkar klub ailat ing sansnem taba ngile ngi hakane pon ngidon ngilong ngidon bok ba mangi ban sancar dun rusnem te wat kataru ngedus nem azar huwe ke 15 finance commission kampelat patpelat jika skim keblong skim penroy nan ta jong konsi tengah kerpat biang pisausen hakane ganti rukum ke pai ba pisu ban alat biangnya hakane ganti kena mengan yo banang tri kham ha su hakane kisasnem ki banwan khoble sibon khoble pi khoble ngor khui pi